Fatalo fatu sa mo ile nei tula le aso wa fo ila usila mai mo mai. Ya o le a ve yelo leo fai masui ma unei. O wale su le sunga le apostolo. Yone sone ropati ile ngata ile fo I o le sunga le fatonu. O wa fo inga luenga fai pea I ato toina o wale tato po kalame ilunga o upenga te whailangi. Ia ona mātou whaatalo whātu lea ia te oe le soafa man malo Yesu Keriso. Ia e manatu le ua o fo I whai ungo le nei vai aso. Ai o loo mawulunga pele au ina le masina. I lau mai mua mai ai mai se la mātou sila la mātou tilo atu ia te oe le nei asu fau. Whaftai I le tua, te mailo o tō soifua. Ai mai se fo iso mātou wola whaatau waa. Mātou le au whai ngā luenga e au nā tua I ate oe ina ia whapea o ngā o ngā. Mo I tātou le upu o le tua. O le polkalame masani lava. O le LAOAI le tupu. O loo au wala atu ilunga upenga to whailangi ia po api fo I o fōlinga a le Global Kingdom TV. Whaatalo whātu I whioi o tala lei. E o loo maua maile nei po kalame so se whata whaitauranga. Ai mai se whioi o lato I soa tau. Wha mālole o nsa I le ngā luenga. Ia ei lavalo mātou taitonunga o loo tūmati le anga le lei o le tua I lo o tau soifua au auna. Ia awalo o tau whengai ai mana ngā luenga whita. O le tuu atu o Samoa ma le larolangi I luma o le atua I le aso ma le aso. Talo whai lo o tau ngā patia e maise lo o tau whawhale tu ia. Ia e silafia le atua o ngā luenga whapuria le atua I ate o tau. Whatalo whatu fo I ia malu Samoa o te whatulo atu. Awa fo I o I mātou o le au whai ngā luenga le atua. E le o iai se ato atoa. O oe fo I Samoa ua uma o na tofi. Mai lava I le tai sama o le tui manua se I pa ia tai ula le nā whanua na tau wilo I malo. Ua uma o na whata oto. O pa ia lava ia. Ua ta oto o se lau. Ua ta tia fo I o se I ai mai moana o na au whatulau lea. Tulau lava. Whawhelo e atu fo I paanga masani, ai meise se tasi umi whai o na maua mai le nei po kalame. Whamalo le onsa I mai, whamalo le mafuta mai tātou whasoina, le lei, me le anga lofo le tua, ia te tātou. Ia avea fo ia awa onga o le nei po kalame, e whai fo I lea ma, le sona tā ua mo I tātou, ina ia tātou tau rai e pia, I le upu o le tua. Amen. Whatalo whatu I tamam tina matua. Malo lava le unsai, malo le tauatai, malo le whatu atoa. Whawhitai I la o tau tapo inga. Mai se lava fua la luawa Samoa. Lo whiangai mga luenga. E mai se foi le tau singa o tātou ainga. Ia ele uma foi I whawhelo I atu. I sio mātou ta mawha ao. Mana ia po kalame o loo mau mai I lunga o penga ta whailangi o loo mata atu ai fo. Ia wha malo lava le unsai la sunga le tai vai ane le anualo. E mai se fo I oe o le fo mai o le tala lei o le fionga le tua. Whawhelo I atu I le au whainga luenga a le alofa tu noa I soo se tu le tafa o le lalulangi. Ma lo lava le unsai I ngā luenga o tō whiai I tātou le tua. Ia, e whaatalo whatu fo I isi o mātou ta mawha le anganga, le sunga I le toi ina I a 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒, ia e mai se fo I le whaletua I a tise, I marpa ia fo I le ainga. Ia o mātou le awai ma le sunga I a peo I le nei tai au, I le nei au auli, ona o lo whia ngai fo I matua tuangia. I tonu fo I o le ainga o le tua ai o teiloa. Ia ele a whaina le lo finngalo.
Whatalo whatu I lau sunga, la apostolo, malo lava le usai, malo fo I le tauata I awa lava le malo si mai I le tatou polkalame, whatalo whatu fo I sponsors le TV. Ai mai se fo I le au whai ngā luenga mai Wellingtone. Ia o loo fisoasoani mai ia I tatou I la tatou ngā luenga whai whatasi. Ai tatou te le I o loa ia o le a tuatu ia I le sunga I le apostolo, pe iai sana whawheloa I ia, o na amata mai leo I tatou isi talo pe o na masanyai. Alo, whaftai lau sunga whengaila, whanu. Le fo wai whatu lima mawhola whala. Pa I o sa moro se sila mai mua mai. Amen. Teiloa ia o le tatou whatalo whalawa lea. Ai whaftai lea tua ni o anua le leu maua. Ia tatou whata sepe ia awale au nanga masani. Ia o le whaasoa lea o le tala lea o malo. Ia o le pukalame o la N.Tupu I lunga le misiona o le Global Kingdom. Ia no manatu lea la uamata ina tatou pukalame talo, whana o lau. Ia masanga ia o ta mai lo whamaoni a te matou. I lo le lei, I lo anu tonu. E te le sui, e te le liu mai lava nafi o le whaavavau. Ai o mātou ati o lumata mai, whaale o le mātou anganga o whaafutai. Whaafutai te le lava. Amen. I le soifua, I le ola, I le malosi. I lau whaamālolonga ia te mātou. Whaafutai au whaamianga, whaafutai tele ta mai, lau whoa I malau whaasoa mai. Anga leo ta mai, whaasoa ina o lau upu, ni I tūla. A mata pena fo I matsauni. Tata no fo I lau whiong pa ia, mātou wala awanga pa ia o mātou pisosoan si. E te whaamatala loto I o mātou manatu mo mātou anganga. Ia lau upule ni tūla pisosoan mai. Ia mātou whaalongolongo fo ia mātou whaalongolongo muna matau mare ana anu. Anga nei fo I bomo pa anga o ai lava se maua mai nei whaasoa. Male nei pokalame ia whapena o nga lue. Whapena o nga ia whamanuia ia Samoa lo mai mo mai. Whamanuia misiona Global Kingdom. Whamanuia te mātou umalawa. A maea ia o mātou whaafo ia toi pele o vi. Amen. Au whamujanga awani mawaile ati mātou. I e ta mai whaavau e whaavau lava. Amen. Amen. Ia, malole. Fo ile. Tuatu o tatou pokalame I lumo le tua o e moli fo I la au fonga. Ia awa lava le pokalame ina ia whapea o na o ngatasi male finangalo le tua. Ia, manatu lea o mawhutau mawhutanga o le auli. Amen. I se whamalosi whaletino, ai o le atatou o atu. E su e atatou tuspa ia I le mta upue. E tolus fulma le ono o le tusi o le lua le nofo inga tupu. Lua le nofo inga tupu. O lo whaamatala mai ai le tele o le aonga. Ai mai se lava a mata mai tupu, tupu mua, tupu e lua, nofo inga tupu mua, o le nofo inga tupu e lua. Lea ua o I le tusi mulmuli lea. O lea foi o le asauni, lea tua I langa whaasala. Onga ua leu sta I le nu. O le mea mua lava. O lea ua tatou la tatou tala noa ini tupu se to fa. Amen. A o tupu fo ia. E o mai umalawa I le tupu o Iosia. Fai mai kuspa ia, sa faya e Iosia le amio tonu I luma o le li. Ai ina ua tulai mai kupunge. Sa ese ala tau filfilinga. E tau mai ele tau ua filfilinga abata. O le filfilinga na la tau whaia. O le filfilinga la valtangata. E le awa ea o ia o le atali o le tupu.
po le grandson o le tupu, e whai ai le tupu le filifilinga. Amene. Sa whai lava e le tangata ia lana filifilinga. Amene. Ai a tātou whai tau waila e le tusi lea. Ua tātou mauti noa mai le nofo i ngā tupu mua ma le rua. Olo o tele lava le angasala i tutonu le nu o le atua. Amene. Olo o tele lava le angasala i tutonu le nu o le atua. Ai ile mata upu lea. Ua o fo i le taimi ngā valo ia. Lea ua o i le taimi o le a whaatau nu o ai valo anga. Na whai e winga i le malo ma le leu stai. Amene. O lona winga ia. O le a tātou tilitilo iai. Po le ale whai unga o le nu o saiuta. Ai le isau papilongia e ave i totonu. Pe ave e whaatawhea i totonu papilonia. Amene. Ole, mangai e o le mata upu whaaftaila wa e lausunga le toi ina soalo, ai mai se fo i lausunga i le aoao ulale na whaitoa, ai mai se lava po kalame i le vaiaso u tuanai. Ma lo lava le whaamalo si le tātou ngā ruenga whai whaatasi. Ma na ia le whaalongolongo atu, ma na ia le malamalama o mata upu, ia ia le atua, whaaftai le atua i le to mai ma le anga waa. Ua avatu ia te outou e ngā lulue mai ei le nai tū. Ila mta upu lea lau sunga le whaiwhiau. E ngā le whaani whai upu e whai tau mai. E a matai le tātou por kalame o le manatu au tū. Aua le te tee i le upu o le atua. Aua le te tee i le upu o le atua. Do not reject God's word. Amen. O le manatu au tūle au le tātou tusi o le awhaitau. Ma le whaai unga o le tangata e te tee i le upu le tua. Tasi le whaafa mo le lava, lau sunga i le apostolo. Tasi le wha. Ona ave le tangata le nuu o yo sasa le atali i o sia. Ma walatou whai o ia matupu e suia i lona tamai i Usalema. E lua se furu maritolu o tausanga o yo sasa ina o whai o ia matupu. Ma ua whai o ia matupu masina e tolu i Jerusalema. Ona ave e se ina lea o ia e le tupu ai pito i Jerusalema. Ua ia whaasalaina fo i le nu o tālini a Rio. E se lau ma le tālini au. Ona tō fia lea e whai matupu ia i utama i Jerusalema e le tupu ai pito o Eliakimo lona usu. O ia li ua fo i lona ingoa ia Joakima. Amen. Ona ave aile e neko o yo sasa lona usu. Ma ua au mai a te ia i akupito. Amen. Amene. Ma ngai ai ole. Ole no fo inga lea, ua tau, ua amaka o ngā whewesiai. Ona ua iai le influence o niko le tupu ai kupito. O whai upula ia sa tātou whai tauina. Ole a matanga lea o le mata upu muli e winga i tupu manofo i ngā tupu. Amen. O le amatanga lea o le mata upu muli lea ai ele i o ile tawhianga. Amen. Whai mai whai upu mua. Ona ave lea e tangata o le nuu o yo a sasa lea atari o yo sia. Ua whai matupu e sui ailo na tamaa i le lua se fulu malitolu o na tausanga. Whamarkus pa ia, ona ave lea e tangata o le nu. Pe ia se winga o le mea. E leima se mea o ka umai ai se perfecta. E leima se mea o ta umai ai e consult le atua. Ai whai mai ua whai le filifilinga le nu. E a mai o a sasa le atali i le o iosia e whai matupu. I le lua se fulu malitolu o na tausanga. O le no fo inga lea. Le ana tātou whaalongo le whaitauina. E ngā o le tolu masina o lana no fo inga. Kol masina. O le whesiri la, ai sea. Aha lea la tātou o oti iai. Whai mai o ngā sau leo niko le lua. O le tupu leo ai kupito. Ua ave ese peti pous i o a sasa ma le nofo ali mua mua. E le upule tau i e ka ua ti pous po le ave ese ina.
upu mua ngā le whamtala mai le whai upu lea. Lua, whai mai ai ua whaasala le nu. Amene. Ai whai mai le whai upu e wha. Ona tō fia lea e niko, e li akimu, le uso matua o yo asasa, e whai matupu, whai mai ua fili e le tupu o aiku pito. Le kangaka e kula mai lea, i le nofo ali o sai tā. Tiri kalawhia ngai le mea, e le maa ngai a fo i le akol kupo aiku pito. O lea ua iai le influence o ai, o le tupu aiku pito i tutonu sai tā. Langa e mafua mai lava i le amtanga a tātou toi fo i tua le tōru sifuru wha. O i nganga kau nuu mai iai. Le anga whafsanga i e mai o sia, ele i uti o sia. O le mafu anga lea, wa avea fo i le uti o sia. E leo se mea le anga leo ki o sia. Langa o le manguia nga i o sia. Nga whai mai et perfecta fine. E le wa ai i malaia. E ui ala nga hoki o sia. Ai nga whaasala i o sia ilo na leta li tonu. Nga whaasala o le uti. Amen. Ai o le manguia fo nga i o sia e pei o na profesai ele au na whawhine po le perfecta whawhine. Amen. Ele iloa e tātou na mea. Ele iloa fo i ele tupo niko. Na ke le iloa ngal paula wal mele wa establish ele i leo niko. Ua o langa pule, langa influence i to tonu o sai tā. Amen. Mafua o mai mea ngeilea i por kalame le tua. Yes. This is all part of God's program. Ata tele i opea, basta e se me te fia pai ai. Ia re li maro lo velo sua, nau e vai lo foi tatou. Tau fu foi, pe le Amen. Yes. O le mana ia pule na whaalongo e ta wall influence. O na o mea tonu wale le wawavala mai. Ia. O a fiama. Wa iai le influence wa influence e aiku pito ia le whainga malo se ta. Amen. O iai a fianga whainga malo se ta e mafua mai aiku pito. Amen. Ia fuina e te ta ua fo ia le temi yo sia. Ma le fe awa le atua na a mai perfecta fine e wha ai loa ia yo sia e ke le wa ai mea ia. Yes. Amen. Ia le alau tatou wa ai atua i whatu amo ini atua yo sia. Ai o mai i sai ta whatu la ilo na tali yo sasa. Whai matupu. Whatu a tolu masina no fo inga yo sasa. Ai tau ai a matalon tatou wa ai wa vala mene. Amen. O le mea moa bua wa nga i mai neko o le tupua ai kupito. Amen. E whai a singa maralosio me ia nga sa maneko mai kupito. Pena ta ua fwoi me ta o la o afianga. Yes. Influence. Ia o ana me e tupu ai kupito. Ai anga i mai ave e se ia yo sasa mai sa whainga. Mai le no fuali i le tupu o Amen. O saita. O le mea moa buanga whai e tangata ni o neko. Amen. Wa ave e se ina le tupu o saita mai le lona no fuali. Lua. Wa ia whaasala ia saita. Ia. A whaasala ngare. Tālini a ria se lau. Ma tālini au. Amen. A tupua ai kupito. A le hanang whia. Amen. A whianga i le wai. Ia. O le whaikukua makala le ngasa wai e niku. Le anau tatu wai a whianga i. O le sibia. Sui e tangata le tupu. Ia. Ave ese le kupu. Whaasala le nu. Ai koe kofi ngai i le kupu. Le usol tama leo yo sasa. Le tūla i mai ia le li leo ili akimu. O le sire sui ia le tupu fatula i mai ili akimu. Ile malia sui le ngo ili akimu. Ia. O vai whainga ia niku. Mara mea murumuli ale le mana ia lau wa ai. Wa ave whaatanga tau taua.
Ia tamara sa tula I me mafai matupu. Tolu masina yo sasa. E atali I le yo sia. E sia atali yo sia. O mata o me mo kia ia fai neko. E tupu ai pitu. Amen. O afianga. A afianga le anga ia kula I mai aniko. E pena tatu ta o foi a pena ta o nei me o mo tatu o ai to vala mai. O le ata te le pokala male tu. Yes. I fa o ngai nei le tua ia neko tupu ai pitu. O afianga ia. Amen. Leo ka kuwa vaari. Peo se mbea ngare kuwa I kwa I le no fo inga stama le no sasa. Amen. Tolu a masi e fuka mo inge kwa yosi ai kura I merumi. A leo mutatu iloa o porokalama le tu. Amen. Mafua mai la isea, o visini mafua mai isea. A le I mutatu pito sumafa. Ua, langa ua fuli tua tangata mai le tu. Hallelujah. Amen. E mo ingia kuala ia yosia ia marfilemu. A o lona a inga mo lona mu. Ole a mo ma wina la ia fasala le. Amen. Le ala tu la I mai. A vele le fatanga to ta wala ma le tu la I to mas. Amen. Ai sui le si ona uso e metu. E le pulia neko. To sui malingo. Amen. O sui ngara ia le wa mo ma wina. E Jerusalem. Isauta. O afianga. O afianga le anga ia. Yeah. O se le sona foi mo tato. Yes. Ia tato fai tete ia afianga. Langa ia afianga le ia afianga le anga. Amen. Ai wani uta tala ina le toa. I sao mai ia afianga le anga. I tutunu tato a inga o mafutanga o ekalesia o nuku fa aputong. Ioe o porkala male tua. Ai mfuyona tato fale a onga mai ai. Amen. O visini, ai se ale meanga le tula ia yo sasa ma fasanga tau atu ia Niko. Ai se a. Amen. Ai pe se inga mai ani ko pe o give up. Pe o surrender. Ia le. Yeah. Amen. Ai se le songa mo ka ko. Ma ngai le songa. Ma ngai ia le pulena te ua pasta o le tuua. Ua tuua. Longa winga ua fuli tua. Ia. Ua fuli tua mai le a. Pe ua fuli tua mai le establishment. Ole me mua langa le te o te vava I tahua ia pasta. O le fifilinga. Ia. O le fifilinga le people's choice. O le mangingo ia fa mai o ngā aku leo tangata o le no. Ua lato au mai ia yo asasa e whai matupu. E le makua ia yo asasa ia yo akinu. E makua i le lia. E lua tausanga. Ai wa atu a mai le tangata lea. Pe e wholinga mai. O yo asasa. E whio lolo lava langa kilo. E mana mai tupu fo leo o niko. O le e le mafu anga le avese. Lona winga. E kou deep fo le pe a ka kou deep I se research. O le mangai ai o me e ke vai ai. E ke kango o mai ku fo le so le e kala fea ngai. Amene. Pe fo ila o le mea lea ngale fifia ai le li le oi. O niko. E le im se mea o ka umai ai. E le fifia ia yo asasa. Anga laku av ese. Ilanga ia filfilinga. Ai pe ona e tau. Ala kupu ai kupiko filfili. Suir kupu o yuta. Ele make sense. E malamalama ia yo asasa ia niko. E malamalama ai. Ai pe onga e ka ua o le meleanga ua ave whaatangata fu I o taua ia yo asasa I ai kupito. Amene. Au kangaka kupu. La menga le ave ese ia yo asasa ia ku oi pea. Amen. Ai sea langa ile mga influence le ngofo inga yo akina. Ia yo asasa. O le leo o niko. Ua iai fo ilonga influence I le West Bank. I Palestina. E loa yo asasa. Ua iai longa influence. E le mga ola yo asasa e o aku le influence lea ua I West Bank I kukongo I sala elu.
ai lo le niko. Le ku ua lo niko ia yo asasa I Utah. Ai anu ma ave ese mai langa vai aku. E dangerous le mea le la whai yo asasa. Mo ai, mo niko. Mo ia. Ai whakula I mai lo ma sui le ingoa. La langa whe au le a sui e le ingoa. O ko kongo le malo le tu. Ai peo na eta ua lau sungal apostolo. O le polkalame le ale atua. E whaangai le atua tangata umalanga polkalame. E ei taimi tātou te whapeifua, sole. Se whair ka ngaka u whaangai le atua. Ai whai mai so alo sunga le to ina so alo ma sungai ulane. E pule ale atua lana polkalame. Sovereignty. E pule lava le atua. I tangata ngake whaangai. Amen. Ole mea lunga lua. Le o whiwhilinga lea. Lua. Ai sal me u whai el whiwhilinga lea tangata. Kusa ua o ese tangata malea. Male establishment. O ese kangaka malola tau tangata tufa at sia le nu. Le malo o ai. O le akua. A le whai meil tu spa ia. Ua la tau tu ua. Amene. Onga o melo mukolu nga ave ese niko whaasala le mu ua whai langa whiwhilinga lea ua whai lo mai ai ua saoa lea ia a niko kongo ngu amene au ne ngalo o proklame lea tua o longa winga ua iai le authority a niko e whai ele kupu ma ave ese ele tupu e ui la walanga filifili le nuu ia le tupu. Ai nga whaakanga lawa le kua niko. Na whaatanga le tua niko e whai suinga ina ia tau nuu le polkalame le tua. E le iloa niko polkalame le. Ai vai polkalame le tua. E alu watu niko. Ai sau ia yosia whaasala vei. Ai whai mai niko. Seu ke lei sau ke kau ia oi. Ke lei sau ke lo kau lesi ainga. Whai mai le kua o ke whaavavai. Whaatalise. Amene. Whaakalise inga ia o kau mukangaka ia. Alaka la moa. Ia papelungia. Amene. O laita la moa ia papelungia. O le fasili, o le ale polkalame le atua. O le polkalame le atua, ua lata mai papelungia. Ua o le taimi e wha ato ai wha perfitanga ai ele mia. Perfeka i ele mia le mea lea, asionga lawe. Ua le wha longo i ele nu, ua tauemu iai. Amen. Lele winga, ua ke I le upu le tu. Pela o tatou. E ei taimi e whaingata I le tatou savalinga I le whaalotanga. E ei kaimi whainga awa ei taimi. E ngalo ia o e whaalotanga I le ai se control I o tatou mawhawhau. Ngalo ai loa. O le fufonga lava le tala no mai le tuspa ia. Le sa wai mea ia. E whaite te tatou whaotana. Amen. Onga o le mea lea. O lea la ua kalangoa mai whai mai ina ua laku koe kuaka ua I ta upule le tosu wha. O ngalu lea o yosia sa ili e ala I le fine. Le perfecta fine walu yosia sa ili e ala I le perfecta fine. Ai Amerikali le perfecta fine. O le mea lea, whai mai, o la au mai le maratele. Whai mai kuspa ia, e li lingi ifo le ita. Mai e li lingi ifo le ita wai. O le atua, I e o nonofo I lea mea. O la kalangoa ia sa usta. O le au kako wawa I le ata o lea. O le tawhianga. Ai, whai mai, a oe le tupu le kalia le upu le atua.
O le tātou manatu au tū, aua le te te e le upu. A o oi le tupu. Hoi mai. E te alu atu I o ta mā ma le file mu. E lewa ai fo I o mata I mālaia ia. Amene. Le ufa ai loa. Al mangai ai o le mele. Le ufa ai loa iai. Ai le iloa e kau ia. I o sia maniko. So ol por kalame le tua. Tātou te le iloa. E le iloa fo I tātou e o ki I o sia. Ai ua oso whaalava I o sia. Ua avea ia mamea. E tupu elo noti. Ai sea. Langa le ola ka mai paperongi ia. E lewa ai e o na matai mala. Amene. O ngā. E whamaila ia rea ngai o mea ia e sauri maka upule ko sunga le wha. Ai ona ua e wha maua lalo. Kako, e o ngā voi mo tātou. Ua e wha maua lalo I o luma. Ua e sa ia o ofu. Ma ua e tangi I o luma. E te alu atu I o ta maa ma le file mu. A ngaia ia a. E te alu atu I o ta maa ma le file mu. O mata e ke lewa ai I malaia ia. E whaao o I mele ngei. Malunga o e. O le winga o le melea. O le rewards. O le reward lea ia I o sia. Inga ua ia filifili e wha maua lalo. Matalia le upu o le tua. Whapefu kako. O tātou e te tau ona iai tātou rewards. E kau o blessings. E au wala ese blessings a le tua. E ai kai me ke I aua. O ku mai se kangaka mo se mea. Se kangaka e lewa e ke I koe vai ai. Ai ke I aua ku mai. Alai ke mga umia. Amene. That's how good God is. O le mea ngai ka unga iai lea. Le lei o le tua. E le ai masesi o le whanau a le tupu sa soo ia te ia. Ai masesi. O fisiri ai sea. Ona e whaila wai whiwhili ngā tangata. O le mea renga whai. E whaila wai whiwhili ngā tangata. E kula I maila o Joachim. E ise si meti ke pai alea kako aku lima le valu pasta whamamole. E tutuanga. O le lima le valu. Whamai ina ua tula I mai Joachim mai le lusu ma lima o na tausanga. I le nofo ali. Sa whai fwai o ia matupu I tausanga sifuma tasi. Whamai sifuma kasi kausanga ma whai o ia matupu. Ua wha foi e ia lea. Ua whai foi e ia lea mi o leanga I luma o lea tua. Amen. O le ale mele ukupu. O le filifilinga la valeri le ufan. O ngā sau lea, whai mai I le lima I wafitu. Ua sau na ia le rile o Nebukanesa. Ua kau ma le rile o Iakima. Amene. O ngā sai lea e Joakima, o Joakima, I whaamau apa me mea, ai ave I Papelonia. Ma kauria lea ua umare kaua a Nebukanesa ma I kupito fai mai nga koe kuli mai awa fai inga I kupito koe kuli mai a Nebukanesa ia I kupito ai ho mai I hatama ai maua e Nebukanesa kala ua otilon tama koe fo ilo Nebukanesa I fea I paperongia e faa maulona no fuali nga umalong fa maulong ngofali fako ako sawa I Yerusalema ile kaimile o ia Joachim saulo ave amene ile sutsa si tausanga ole saunga mua nga Nebukanesa amene lima I wafitu nga sawa le wa sawa fa tau nuu le pol kalame le tua amene o Nebukanesa sa whaero fo I le tua.
e le whape o nge pukange, sa le whailo i eile tua. Le ai, sa wha, i loa fo i eile tua, e ke i loa lava i lea. I le whautua ne pukanesa, i ile o ria. Amen, a whaukua fo i ene pukanesa. Aia, ai lato te e lava, i ile whai upo lima le valu pata. Ole, e se me ke fia pa i ai ai le i, ta sa vali vali. Le di marmano i le valu. Utala do man no fwa inga. Amen. O mana tua mta upulia, o le ufata ufu fuangan por kalama le tua. Amen. Le use e mai o ki mai fai matupu. Tau sanga ra tama le bodi ma tau sanga ai avea na matupu. Ia. Sputa si tau sanga na tupu ai. Au tangata fai mai ele i savali fo iala o leli. Fai ele leanga. Ela we ta ua fo ia reanga i meo ni pukanesa. O le e pei fo ia le mea kupu iskamo o yo sasa. Ia. Le wanga i mei ni pukanesa. Ma ua i fatu ila roina le no fo inga a yokima. Avi yokima fatanga tautau. E pei ia o le mea na tupu na uso. Yo sasa. Yo sasa. Ai e muka kia fo mea fai e ni pukanesa i ongala. Ua lula ni pukanesa ma ave me ta ua i. Oi por falde o yova. Amen. Ua oi di pule i ni pukanesa. Ia, uka kua ai fai lei. E le ta ua me ta o fifilinga. Ia ar fifilinga fai lea yokima. Ia. Ia alo ese mai i li usta i man whanonga le pole. Ia le ala me tu. Le na tali mai. Sputa si tau sanga. Fai ina ia ni pukanesa. Awe whatanga tau taua le anga mai awe filfili. Kei pei al mirenga mōna. Ai koe alu ni pukanesa ma awe ia mea mai man. Me o whasai. Ili maa ia se. Amen. O le atare tasi lo tutua. Ai pelo tanoa. Le aunga yo ile tu e whatau wana fufu. Amen. Ia le ala alu le uso. Le safe matu alwatu. O whanau mai to olua yusia. Na awe whapira. Tamai. Mo mboi o sasa awe whatanga tau wa e neko. I oi au kupitu. Se ei mai le si uso. O le tanisi atali. Ia le ahu whatu la noi le nekanisa. Awe whatanga tau wa i papiringia. Ava koe fo ima o le manmaro le tu. Ia le ala wat e sekula lenga lea. Amen. Amen. Ko o dua whanga ui o sia le wafi whapia. Wha le tonu wala ua no fo inga. Wha le tonu mai fia. Wha o ngai le tua ni pukani sama niku. Ia wala mai lana ia na fufua. Amen. Ia le ala wat se ei mai rola rea tali o. O yokima. Ia ra la ka o koe rea e yokima fuia. Ma amene. Ole o maka upu ia, o whai upu ia. O loo lapa tai ai fo i mo i tātou. E ala ia tātou filfilinga, tātou te sāwa vali ai. E ala ia tātou filfilinga, o le ale winga. Choices, e ke whaia. E ke sa vali ai. Amen. O lea ua whailoa mai fo ia i tātou. O le pule au le tua mumua. O lo tala noe malo. O lo tala noe tupu. O le atua e whaatulai maia le tupu. O le atua na te ave e seina fo i le tupu. Leu kako wawai i. O leo tātou whaia lava e fuafua i le mea sa tātou whai tawina. A o whina ngalo le atua. E le tutusa le perspective le atua. Mao tātou mawhawhau. Leo wha ngai le atua le awali ia whai meu so nga whai. Ai le ai. O le whaatau nuinga o le mea lailea. Lai le whina ngalo le atua. Amene. O le atua na te whaatulai. O le atua whoinga ke avese. E fuafua i le mea o ta oto i lona finangalo. Ola se plan
ngā mamau, le tō whā mamau. E loa aku le spiko, le spiko. Amene. O lona winga, e tatau o na tātou whai tete au wā. O lo maua le lapata inga mo i tātou i whai upu, ma ngai o inga ia e whai e tupu ia. I to tonu o le nupo le tua. Ona ea, ona e iai le polkalame le tua, o lo o tāpena iai. Amene. Ile mka up, ile whai upu hiwa ile sfurmal wha lau sunga ile whai whiau. Whai mai o le sfurmal walu o tausanga o le matua le o ile li ile la kali o Joakima. Ua tūlai mai ai ile nofo ali. Ai kolu masinga maso e se furu le umiula na nofo inga. Mua, kolu masinga yo asasa. Lua, surkasi kausanga le li leo Joakima. Kolu masinga maso se furu o le nofo inga a le li lea. Le akali o Joakina, le akali o Joakima. Ale sau, ngal kolu masinga maso se furu le umiula na nofo inga. O ngā saula le whiau wha mai ua koe saula whiau a Nebukanesa. Le lau ua koe saula whiau a Nebukanesa mai o. Ea. Koe sau i le ri lea. E a waku le kupu lea i Papelongia. Ua le mawhai o na toe whai e sai utama i sa la elu se filifilinga. Mai i o lātou loto na ave i le tua. Ua le mawhai. Ai sea. Anga foi ufultua. O mea lātou te whaia, ele o ngā tasi, ma le finangalo, ma le polkalame le tua. Amene. O na tūlai mai lea i alo na uso o se te kaia, e whai matupu i Jerusalema. Amene. O le, whai mai wakulai mai le li i lea, o se te kaia e whai matupu i Jerusalema. Ai whai mai le whai upu e lua se fulu martasi. O na tausanga na tūlai mai e se te kaia i le nofuali. Ai se fulu tasi tausanga na whai ei oia matupu. Kolu masinga, sulkasi kausanga, kolu masinga se fulu aso, se fulu kasi kausanga. Amene. Sa whaia fo i e ia le amiuleanga. Hato vai e. Le wa uma mai a kangaka ia e tau i a Iosia. Le ai ma se singa muli i le a. I le nofo inga Iosia. O mea lātou te whaia. E kasi ale lātou whai lakoa. Lako whaki. O le ara whaki. E na lātou whaia le amiuleanga i lungo le ri. O whaki anga le ori e whai mai ai le ri le mua kau mai a se te kaia. Ai sea, o le mafua anga, they have left ua lātou tu ua le tua, ua fuli tua i le tua. Amene. O le polkalame la vaia, o le tua e ana. Pasta? Ia le ri. Le ala ua, ke tua e via se te kaia. A wao tolu masina le tula i mai e kso le wa umatuna fo ingar fana wa Iosia. A le tula i mai lang grandchildren. O le lingala le o le mo mai la tama le o Joakina. Tolu masina. Yes. Ai sau fe au fa tanga tota wai. Amene. Ave foi o le mea nga mo wai tama le wa ai fo Joakina wa ave foi i Papelongia. Ai ina malia, e pei foi a meren tupu lantama. A vaku e foi mai si mea man. Or faki foi are kasi denga boi mai ia Nebukanesa. Amene. Ai lea foi o fai Nebukanesa le mele na fai e neko i amatanga. Ina wato fie neko le ia ave neko ia tangata le ngoia yo sasa. Ai to fia ia lo nausu. Le foi o fai Nebukanesa. Amene. Ave Joakina. Ai to fia le sionos. E ave matupu tamara lo strei. Ai sa visi tkaia. O pia o petanale le talo. E sa visi tkaia fi meia. E fai tamara le amiuleanga i lumore tu.
Ma ua le whaamaua lalo o ia o le ki dia. A tono I sa tatauna iei se mea whingali ka o se suinga I whingalo le tuman pokala. Ai ua le ai. Whamiri whaamaua lalo tamare o se tika iei lo mau. Man tua la te mire o le perfecta ia o le au nanga ia. O tangata o le etu mo le etu mo. Ua makua I whaale au ngai nai wa I se tika ia. Mea whilale mo hui kofi ngā kangaka. Amen. Kofi ngā ia whaapea. E kofi mai e ne plani selo na uso o tamare o yo kini. E se tika ia. I kura I mo se tika ia. Le au kua vai mai. Whai tamare le ame o le anga. Ai wale I lo wha mo wala lo. Peila o le mele il tatu au tu. Aua le tite. Amen. Hape I fo ringa wa ai o tangata au le tite. Ina o wha mo wala lo. Amen. Ale whamei I le ai. Are ka umei I. Ua wha malolo. Wha lona ua. Ma ua wha maa lona loto. E le li liu mai ai o wale tu Israel. Amen. Ma kua I wha malo ki a ai. Wale loto tangata le stika. Ma o le no fwa inga muli fwa ila le leo kakawa wa ai ila le mero kula I mai. Wale o te wa ai e sai dama I Yerusalema se ata o vala mai se ata o le tono malo. Ni ai. O le awa tatu wa ai tulanga kuinga esen whinga malo. Amen. O esen mero kula I. Ai lang o lufanga yu ele tuan fufua. Ai o le kile te wa ai I te mutula I mai tangata le se tika ia. Sa te tauna ia wha mola. Amen. E whewhen wha mola alu hei perkaka kofi me kupele I lo leto. Amen. E tupo o te onu isi. Onu kanis. Lea lawa tatu wa ai. Lea lawa wa ai alu su. Po lea ala le mea ua. Po lea ala le unga le wa. Amen. Le la o ia sitri. O le unga le wa o ilana uso. Wa ave I papini. E whera mea N.Tupu I tupu e lua lua mawai. Amen. Ave whaatanga tau wa. O tupu. Amen. Me wa ere ta un mawa lalo ia le mea le ui. E pe e worse a kul mea le ngai o le uti. O tupu aru ave. E ngofo kwa reisa wha inga pamkari mpo e o kupule lea. Ua wha mawa lalo ina. Amen. Wa ta ule ngai. Wha masisi o wha mai. Amen. Ai tura I mai sit kaia o ia la le last le. Ai sika ko ai po ala ia inga kamare wa le fme ka fa mo wa fa ma. Amen. Wa ma ko fa ma. Wa le fa mo wala. Ai sa fa ku ia le mi le up. Ia. Fa mai wa le fa mo wala lo ia lunga ia mia. Perfecta o lo o tautala mai ai o ia ile fionga le li. O le ka ukala mai le fionga le li ile perfecta. Ai fa mai o le isi fa mo wala o le ale winga. Ua te te e le upu. E koe ave a kako I le tātou theme. Amene. Aua le te te I le upu le atua. A whai mai, o ngā ngofu foi la I o le li lea, o se te kaia. Ua fō vale le kupu o Nebukanesa. Se vai ai. Ua fō vale le kupu kanesa. O le na whai atu. Sa whau kua fo Nebukanesa I ai. O le na whai atu ia tautō o ia I le atua. Peo e ka ua lau sunga la apostolo. Ai whai mai kuspa ia ua wha malololo na ua. Lua. Whai mai ia. Whai mai e li liu mai I le li I oai. O Israel. Ua wha ma a fo ilo na loto. E le li liu mai lava o ia I le atua o Israel. E o lava ia li'i. Yes. E o lava ia li'i. Wale. Whai mai ia. Ma whai taulanga, ua makua leanga lava I lātou. E tusa ma me leanga. Ale nu.
longo winga, pe e fōringa mai. Ua amakanga le se wha moe moe. Amene. Ole kilo la ia i le whaitau lea pasta. Ole, olo tala noa i le nofo inga lea le li lea oai. O se te kaia. Lea o kako kalango ai. O upu a mata ai a la kou ia. Le whaia le ambiuleanga. O la tau whaia le ambiuleanga. O upu ai a o a matanga o la tau nofo inga. A ua la tau whaia fo i le ambiuleanga i lumo le tua. Pe ua whai mamasangi. Amene. O whai mamasangi fo i le o le kula i mai a o upu ai a. Ai whai mai. Ua iele upu wha o popo ia i. Whai mai ua la tau te tee i le upu a le atua. A laila unga ia i le bia. Ua la tau te tee i le upu a le atua. E o lava lai au whaitau langa ma le nuu. Ua makua leanga lava. E o lava i ane puka ngesa na whautua i ai e tautua watu i le ali i le atua. Amene. Ai whai Marcus pa ia. Au atili ai o na wha amalolo o la tau ua. Amene. Kau kia a. Ua wha ama a fo i o la tau loto. O le ale wha masini o le tua i. O le ala le wha masini o ngā le tua i. Kasi lava. O le wha tafuna. Le ua wha kafuma. Le ua hata mai lea. Le polkalami a le tua. O le wha sala lea. O le tali fo i lea. I le te te atu i le upu a le tua. Ia mana tua tātou, Samoa, e ta tau ona tātou whai tete ia awhianga o le lalolangi o loo tātou o loo tātou wolai. Aua ne ia awhia ai tātou i whaatou sina o loo tātou whaalongo i ai. A leawa ia i tātou le upu. Aua ne ia vea i tātou o tangata e te tee i le upu le atu. Aisea, la ngai whaatawhi ai nai fo i tātou. O tātou o le malamalama. Amene. E ka kaula o ngā kākou whae tete ia awhianga i o le lalolangi. O wha manu ianga moni ma whaailoa mai e tutupu pea e sau leu stai. O wha manu ianga ia tutupu mai. O wha manu ianga moni a tātou te maua. O mea ia te tupu mai lea, pe a tātou o si tai i le upu a le atua. Amene. Ai o lou te te i le upu, e tūla i mai ele whamsinonga. Whakuanga ngā mo tātou. O le te te i le upu a le atua. Lale mea ngā maua e kipito, e yuta. Whatafuna. Ave ese ma le nu. Ta lepe i lalo le nu. Ta lepe i lalo le manu manu. Ai ave ese. Aisea, ua fuli tua i le upu o le tua. O whamanianga e tutupu. O whamanianga e sau o na lo usta. I lea, ma whaalongo i le upu o le tua. Au ke. Langa e tūla i mai e le whamsinonga. O le ale unga le whamsinonga. O le whasala. Ale u whasala. E ua ave. Amene. Pasta, e se me ki fia pai ai. Ia le. O le mbere le watu lai mai. Pe ona i le au tū le atatu, a wara te e. Pe whenau tā ua le me le tangataro se te kaia. Na matua maa alo tui i whamoa lalo. Ia. Ai o nā tua leo le atua i le mwhairu suia, o i o le atua alofa. Ai le minoi le tua lona whamasinonga. E whaatau no wina le whamasinonga mo sayuta. Nga mawalewa no sayuta. Amen. O nā leo tatu wai pune ta o ai whaitau langa. O a lii, o whaitau langa. Ma koe pisia na ires. O lea.
o le amiuleanga fai le agasala Amen. e o i le fale o le tua sa fapaina fai mai ua le utue anga vaa mo si tapuaʻiga na foi sia ua makua i sasao faafi le amiuleaga ma le agasala i tumuseta Amen. ai o le fai upe sumalima e atagia mai ai o le atua lea tatou te apunai o ia o le atua alofa Amen. ono lena maua le vanoa Yes. Amen. maua le ai mai ile aua ua na lofa i lona nuu ma lona afioaga o le ana menena fai le atua na auina i le atua ia na avefeaga Compassion. le alofale o le atua I think this was the final straw. Amen. O le ale mena fai. Kei pea ona tau imu tangata le amatanga te nyongosi. O noa ma le waa. O le ata fo ilena fai tangata. O sumalie le amasa. Ma wala tu tau imu. Sauro fai pusumai fitu mai le tua. Okay. Wa o ino ile aise fo. O le amino ilo le tua fatau. Amen. Amen. Le ala mino ilo le tua. E fatau fasala ilo no. Isia. Langa ni koe mo le vanoa o le tua alofa. Amen. Le tua maua le vanoa o saita. E pangadea o sumalie le angasala. Wa fiu o la tutalima. Wa faba ino la tulotu. Talofa. Talofa ia Yosia matupu o mawai atu. Sa la tua saina na ngasu ala mele utupu. Amen. Wa sua malie ia itupu ia tula i mima saita. Le angasala. E fatu tona ile mutu. Amen. Ngoi role tu e fatau. Awina mai role tu tupu le ro kartai. Le la wo le. It's time. Wo te le tu. Le lingi mai. Mai o le lingi mai le ita. Na kala ngo ile mata o poto sumal fa. Nga ia abas. Le wo it's time. Pulela fulfill if a perfectanga. Amen. Ma ngai ia ai se alanga a ka ulo a feau. O le ala ko mta faioi. A le au a feau. O ila to ia o avele tu ia. E fi so tai mai. Inga ia fi so tai ia ta to mai. Ma le tua. Amen. Ai o me mo mua ese leanga i la ko melenga fai pasta. Pe ata va ia jail sulim nus fulu le settle noi. Fai mai o la to fata wemu ia. I messengers i au ona ia na mai le tua mo mua wala tu fata wem lua ua ino i ana a fionga lo tala no le upu o fionga le tua o le upu le tua amen kolu fa mai ua tawemu i ana perfecta ua ka uleanga inga ave fe au ale tua ua matua o lava le onga i le finangalo le tua. Le pe o ngal esa ungai pasta. O nao o mai ai lea o le toa sa o le alii i le ona no. Le nuku. Le nga uinga mai pe o ngal esa ungai kaltaia. Amen. U fao o le o ti ai. I kaure lea. U fao o le o ti i tau pou. O toia ina mai urusinga. O le makua fasi ale wo iai. Le kio fa mai el perfecta fine e ke leva ai mala yosia o fa mangianga nga ya oe onga o lo tausi le upu le tua e ke leva ai mengi mela ngeng fa mai le perfecta fine le ufa ka mu le fa perfectanga le e le mafaya unga alfua fa mai ua tu ina atu ila tu uma ilima ua susumu fale ua le peti le payu salema amene a oena sao le pelu ave papelnia fata fea longa winga oeanga sao mai le fasi
ua ave I paperonia. Amene. Ole mea lea ua iai ole to asale ole atua ua li lingi mai. Ai whai maila ia. Ele tine ia. Ele mawhai o na tine ia. Amene. Whapea tātou. Ole ele tine ia lava. Ole whaasala lea. Lea nga promise ai lea tua iai. Ele wa ai iai o na mata. Amene. O paperongia. Tua fo I le uka ko malama umai a paperonia. O paperonia o paperonia la ua. Sai Iraq. Iraq I le vaitaimi lea ua Persia o I Iran. O le vā e kua I sala e lui. E tū I le vā o Aikupito ma paperonia. Right in the middle. A le whai ei whetau e inga whapea. Amen. Ai sea, onga o le vaitau lea, o tūla mai ia malolosi. Amen. O le whakauemu, o le titei le upu, o le ino I au auna. Mai le kua, mo kumuru fua. Ia, kurousa ia ua loatu. Amen. O se le sona tele fo I lea I la uwawa ai ai mo tātou, I le o Cristiano, I to tonu o le whaolatanga. Amen. O tātou, ke leo ka koe whe mo wai I to tonu o whaolatanga. Amen. Ke leo ka koe, ele isuia lava re ngana. E kalu lava una whaolaina. E le ai ma se fua wa ai o le angangpa ia I o tātou o langa. Ai whai mai, o kako sa loko. Ke leo ngāre me tātou alo I ai whai mai o tātou sa loto. O tātou talia Jesu Keriso e whai marimi whaola. O sui lau tau tala. Po o e a fia lava I le influence o laula. Ua wa aia se a tāta o fua o le nganga pa ia I a te tātou. Ke le anga o kako, ua alo lava I le a. I le whaolatanga, ua alu te tonu, sau I fafo. Wha moe le a, I le toi tūman malo Jesu Keriso. Ai o le salotonga, e iai le mea ngatai. E o kako karangoa, pei o le meleng whai isala elu, a umanga luaku I, sau I, whe mo wai. A tātou fufua ia I tātou I taimi nei, o le whaolatanga lea. Le kako ke whe mo wai ai fo. Amene. E ui lava o le salotonga leo tātou iei le whaolatanga. Ai ei le mea ngakai. Awane I ngalo ia te tātou. O le melenga ngakai le melenga whai e sai uta. Le ua li lingi ele to sao le atua. O tātou, e iei le mea ngatai lo tātou sa loto. Amene. O le tula fono. O le kula fongo voi le kam whai ale atua ea e usikai I ai. O lana upu ia I sai uta. Ai le usikai. E whapea fo I tātou. Awane e avealo tātou sa orotonga e ala I maliu ma le toi tūman malo Jesu Keriso. E tātou te soli ele tula fono. Foi le matei o e lima whai po sufiku ngai wha mai ai. Whetala Jesu. Awane I o tau manatu o sau ea. E tatala ina le tula fono. Malea o profeta. O te le isau te tala ina. A ia wha atau nuina. Amene. O tātou, whamaikuspa ia, o tātou o le malama o le lalolangi. O le mea laua ia I sai uta, ua makua pongi sālawa. Amene. Ua makua pongi sālawa. Ua umale taimi sa ave isa la elu ma malama. Aisea, langa leo wha solo le pokalame le atua e ala I perfitanga. Ona o lo lātou le talio le upu le atua. Pea fu tātou, ua tātou talia le upu le atua. Ua tātou talia Jesu Keriso e whai mali ma o tātou whaola. E aua tātou te whe mōmo wai ai. Amene. Langa e ui na tātou sa loto,
ai ele menga kai ka ku sol konga o le ngale o tu la fono ma Yesu kre sau e fa uma mo sau fa tau no le tu la fono amene ele ma fai le si me manga ia ngai sa ngan maka yo ngapata fai mai a fai o ka ko yu fa lenga o ka ko yo le mal malama o le langi amen a fai mai tu spa ia ele ma fai ona le lo le moli o tu yunga o le manga ia avea o le moli le o tu yunga le manga ile tele o tangata ia i loa o e teimi uma ia i loa le malama le tala nua mai ai o tātou o le malama i teimi uma ai sea langa leu kako kulu malama lo tātou tala nua ia Yesu Kristo o le whatusa leo i tātou pe a tātou tiro i le mea na tupu ia ai ia sai tā ua makua pongi sā lava amene ua le ingi whiriwhiringa lei ai sea ua lātou tu ua le upu le tua o le upu lea o le sulu yo vai o le malama fo i o lātou wala o le isa mea whapei sai uta ua control lea ele lalolangi lono winga ele tatau ona influence tātou i le vai keiminingei i lea ia mio le lalolangi ai sea because we are chosen Pastor Ska ia leri na do le aso ma fa maru si la su o le upa ia Yerusalem upa Yerusalem tangata ia le na fa nga le tu e da wina mai e tupu ka ia ma fa mo ti Yerusalem fa ma just pa o parla they showed no mercy e te lo o le atale o le whansinonga le tua i te muti. E le to iai a se si awano. Māngai. O le ata tonu a le utatua vai. Ia o ai se ta mai whiwa vai a tua u whaasala me whaapea lona ai. Pega whaasala le whaasala. E le i loa tangata ni ta maiti ta wele au ta o tua ala wau sitisina o tau pou. Usa uma, show no mercy, whaasala, alu matpin. E li whaapea na whailonga ina si tasi. Ua ma whaasala le tu. Amen. Ile ma le ua o le malu a. Whaalea ngai na. Isea, ua o le temi o le Hamilton, ma whaasala le tu. Amen. Whaasino ngā le tu. A o tangata fo ila ina whabinga sao ma ilipe. Na ave whaatanga tau tawaina. Yeah, amen. Nongo winga ya kuwaya polonga nuisi. Ore pa ule o Yerusalem. Amen. Pa ule o le tu. Ai o le are mafu anga ni mea. Ala le sa o le tu. Ina wala tu te e pole tu. Ina wala tu fuli tu wa ile tu. E fa mai tatu fa malo si la su. A wala te e pole tu. Amen. Ele. E fa mai fo Yesu o tangata po tu fa lo ngom fa. Amen. Tala na Yesu la na ngwa mo yo na so. O tangata po tu. E fa lo ngom fa. Arfe au fo ile na ave e kalesia i ta ukun ile tusin bulia tuspa ile fadi o e wo ita ina falo Amen. o kia ko ali o le mafuanga na pena o no o i fa fitauli i wa o le fa longu i sa type fa longu portu ina wa fa longu ai le longu Amen. ina wa fa ma au la tu le ara o va ai mo ri ma tsinga fa sala le fa stonga le tu a le a se a wala ta tu te faia ta tu te sao mai fa sala le Amen. a wala te e pone tu
Amene. Ai whaalongo ma whai. Whaalongo potoni. Koe ue taringa. Whaalongo. Amene. Ono ia tu sisitu. Tuku o tatolo. Ai ustai i pole tu. Amene. Awar whai o tatolo. Nanga ne koe mau wara wano muli. Ai peita. Whai au la tolo. Tau wenu. Tau wenu i tangata i au koe wako pole tu. Ia dea lau tatu ai i whai unga tala. Lea ua ave whaatangata o tawaina, whaatawhunaina le manumaru. Ua whaatapepina ia saita. Amen. O le ata hoi lea o whapasinonga mani whaasala retu. Ai whamai tatu au. Awara te. Yep. Whamanu ia retu aru whina ngaro. Ia. Ai whamai upo nus furu rea pasu. Mai na taunuku ngau o ka ngakala ia nga ave o na sao mai le pelu. Lea nga ave i whea i papelonia. Mai e o aku ia le li leo kuesa. O iai lava. O le taimi lea ua to i lalo ai iai. Ia papelonia. O nga take over lola ia o ai. O Perisia. Amene. Langa e esele manu si o le atunu o le vai kaimini. O le fesili lava pasta. Lea nga koe wha mga kumai i. Ai seara mea ua tuu ai le whai upu e lusu ma le tasi i. Se whai kau mai ale whai upu e lusu ma tasi pasta. Ina ia taunu ule fionga i o wana whai mai o i unia. O ina wha atoto ina ele lau ele ona sa pati. O aso uma sa ngao ai sa whai ai sa pati. I wha atoto ina o tau sanga e fitu mafu. Amene. O tau sanga rea renga, o umi rea renga. Ia ngofu polo mai tangatani. Amen. O maaku paperunia o maiku wisa Persia. O le umi lea. O leo, pei leo whaatau nuu ai le whaperfitanga al kangaka leo Yeremia. Ua o ina whaatoa ina. Ele lau ele ona sapati. Longa winga. Fiku sulkau sanga ele i whaia i Jerusalem man melea. Leo sa. Yes, semea. Ei se mea ngawhaia. So longa lai umal fitus sulkau sanga o le konginga o lako sala. O nga koe fo ilea. Amene. O nga. Langa len kula i malo ia kuresa. Whai mai nga ave ia i ele atua le whi au ia kuresa. Nga ave e manatu le lei ia kuresa. Ina ia toi foi. O le whaperfitanga lea isai a Yeremia. Ai se alanga ele i ustai isa la elu ilea. Ile sapati o le lau ele. Ai whaitau ina, whaitau i le Levitiko lo na mta upolus fuma 5. O lo tala noa ai le atua i a Mose e ala i le sapati o le lau ele. E fuolinga mai, e fia malo lo fo i le ele ia. Amene. O le mele watoe au mai ai le whaperfitanga lea i ele mia. Ai sea, langa kasirenga mea le iusta i ai, ia isa la elu. Ili le atua. O langa kula whango lea. Ai sea, langa whaimai. O le tausanga lawa e pau i ai le fitu o tausanga. O le vale o sapati. O le kausanga ngā e tatau o na whaamalolo i le ele. O le are winga. Ele tatau o na toe toto. Ele tatau o na toe whaamama. Ele tatau o na toe sele. Aia, whaavaoa. Lele mele mga oile atua. E mana o le atua, ia koe lava le minerale. Ile ele. Ina ia whaapea ona atoa le leo mea o le akokoa ile ele. Te vai oi tato whanua sangu. Umanga whai koko, le isi teimi whaatoa. Ke vai akua ese ale ola.
o le mea tonu lava nā lama na o ile tua. Wa e le ava o le tua ile ele ele. Whai mai e wha malo lo ile ele ele. Amen. Lona winga e wha pēa fo i tātou. E wha tusa, e wha prefetanga le ile nganga o le tua. E lei loa i tātou. Le ato o tōlo tātou le lei. Pe a leia i tātou le ngampa i o le tua. Langa o le nganga lea o le sosoani i o tātou. Tangata i o tātou nganga. Amen. Le nganga o le tua. A whaila e leia i tātou le nganga o le tua. Whainga kāia o ngā maua le minerale e lou tangata. Ina ia whapea o ngā ato atoa ai lau service i le atua. Pei fo i o le lau ele ele. Mai le atua wha malo lo le lau ele ele au ngei koe kango i ai sesi. Au ngei koe se me le tausanga e fitu i ai tausanga. Ai se a. Inga ia koe le leile lau ele ele. Ato tō atu me to tō. E koe maua atoa le a mea te tau ona olai me ia to tō ai. Amene. Whapea tātou. Ia kako ngā lue le nganga o le tua. Ina ia au ngā ia i tātou. E ali ia fruits. E ali ai fua o le nganga. O le lei o le ele. E ali ai fua o mea o le atotoa. Amen. E loa le lei le atotoa o le fua mai o le mea, pe a le leile ele. Wha pēa fu i tātou. O le taitaina i tātou spiritual led. E loa e fo i le ato toa lea, o le kako whaalkanga. Sa mua. Lewa ako le fitus futau sanga. Anga le a toa le fitus futau sanga. Ua uma o ngā pay back le kaimi. Ngā lato le whai ai lea. Na lato le whai ai le tula whono lea le atua. Nga umalo le fitus fulu au mai kuresa. Au mai ai ave e le atua le au. E koe oea, whauru malu. Whauru malu Jerusalem. E whaapea umata tau. Tau mawhai e stay with the Spirit of God. Ia taitaina i tātou ele ngangpa ia. Ai sea, langa e loa i tātou i fua o le ngangpa ia. E loa mea o le ato tō i le ele. I le a onga ua whaatoa le ele. E lei loa le full potential o le mea to tō. Pe a le ele. E le ali e le full potential. E lei loa le full potential o le tangata. Pe a le taitaina e le anganga pa i o le tu. O le tātou whamaro si pasta kua e whaola i a kapakalama. Ia mai le i whingalo fo, i waru whasua le tu, i ele. Tātou manatu au tū, ia aua le te e le upo le tu. Amene. Maa ngai ai aua le te e le upo le tu, langa o le upo le au. E kele ngā rua ngā upule whaia i o tātou o langa ma o tātou tamata. Amene. E le ngaka le wha maan malama i o la tātou ai. Ai loa ai ka koe ka ngaka. Amene. Spiritual led leaders. E le lei e taitai. Wha maulalo. Le ei mas wha maulano. Langa o le wha maulano. E sa ili e maulano. O le humility, o le ki lea i le victory. O le whamaola. O le ki lea i lo manmaro. Lale winga. Pulea lo loto. E sili le toa e pulea lo na loto. I lo le toa e a e le olo. Ia Samoa o le tātou pokalame lea. Lea ua umatu ia nofo i N.Tupu. O le a
whaeloa atu fo i le polokalame, i le si polokalame, le mata upu le atatu iai, tatala noa fo i le au whaingaluenga, mai se fo i le au whaingaluenga mai Wellingtone, ia, po le atatu polokalame, po tatu tusi fo i, o le atatu iai, ai, mai a i mātou nei, mo le atu le ngangal whaftai i ate oe, i lo mafuta mai, so se mea, po whea lava e maua mai le nei polokalame, i tue fia o le nei lalu, ia, whaftai, i le whaafonga mai, whaftai le mafuta mai, ona, o la o tau whaamalosi fo i mo i mātou, ia e mawai fo i mātou se whaamalosi pe o na whaiatu e le eise ato toa, amene, ua na o le tua o iei le ato toa, ai, a whai fo i o iei se upu fo i wala vale, i lau whaafonga, ia mātou te aswatu mālo poema i lau whina ngalo, le ia lau tō whawha le atua e mā ngalo i lau whina luenga, mai se fo i le sunga i le whātonga, al teimi nei. E momoli atu le whawhatai i tātou sponsors. Sponsors o tō lea o lo mawai le whesosoani sili, le sosoani marosi. I tu tonu o polokalame e mawhai e fo i ona whaatino le whaatonu polokalame i lunga o upenga te whailanga. A se anoa mala o tau sosoani. E reise mea e mawhai e lau whaingaluenga e mai se sunga i whaatonu. Te talo atu mo o tau po le asitato polokalame au. Iai tai atu fo i lau soifua. I le nei weekend, ia manatua o malulu tātou tamama tina mātutua i le leina whailo la ei. Amene. Ia langa o whaingatale tau o mai fo i le malulu ai o le mātou te talo. Ia whaamanuia le tua. Tai atu lo o tu soifua i le asoas, i le sapati i le asosa. Ia ona tātou toe whailoa i fo i la ia le vai asofo. Ai o le a o saunia se te talo. E wha umai i tātou. E whaftai le atua i ate oe. Ona o le whaamalosi i o mātou loto. Ai sa mātou ta pena i le nei polokalame. Sa iei la o fio. Whaftai e nganga pa ia i lo mafuta mai. Whaftai fo i le talaina o mātou loto mo mātou mawhawhau e mātou te talia i lau upu e ala i la mātou whalonga. A watu i ate oere lo mātou tantununga, lo mātou whaamomoe. Ua i ate oere atua. Whaftai fo i le au auna nei, sunga i le apostolo i le whaamalosi mai le polokalame. Ai mai se lava le atua o le tala ino o lau upu. Discipleship i lunga o penga te whailangi. E avea fo i mga luenga e mawhai ai o na o atu lau upu i se tasi o lo mana o mia lau upu le atua. Whaftai le sunga i le whatonu i le whatangaino i mātou e talanoa ma au auna le atua i lunga o alahata ma la leo apio folinga so se tū le atua mātou te fia e tau atu lau suafa. A se noa ma mātou ngā luenga le atua e mate lo mātou whatu. So soani mai i ate i mātou e whaamanosia pēr. E aso sā a wafo e le tāpenatu i sa pati talai o malu le atua whaitito o lo malu. Ia anga le leifo i le upu ina ia maua se whaamanosia mo tātou. So soani atu i le mātou mawhtanga a tae au, mātou a onga fo i tuspa i a tae au. Olo o ta pena i aile au whaingaluenga e mai se si o mātou ta mā tai fo i New Zealand nei, i aile mana, i aile au whaamalolonga, i alu fo i le upu, le alawa se mea le a mātou talanoa ai, ia, e whaamomua lava la o fio. Ia, whaamangalo fo i se whaale tonu le atua, i ia oe ona o Yesu. Amene, ma amene. Ia, soifua ma ia manuia. Ia, Tupu le 𝚘𝚙𝚢𝚅 o mea uma wa papa tiso ai le meto tisi I whaamanuia
Aloha, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu pulfo matamu I sa longa I fo fanga I ampalauli ia ile tosanga tasi le lua afe su fitu male lua su valu ia sa yeisa no malanga tua I 𝚟𝚒𝚍𝚎 Samoa na tunu pele o te faftailia tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na ifia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi io le mi le le lu afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fi malanga mai lo ainga pa ai se no o te fia ia se la ngona sa ruitawina lo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu foi ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe whaamnianga le tua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la volo ia I fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia I le nganga ma misia I lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Whaftai. Hello, Talofa Pulavinaka and Shalom. My name is 𝚗𝗔𝗜𝗏𝗡𝗥, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam talafalava wa paanga to Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfana o malanga 𝚟𝚒𝚘𝚢 ia e se tau so o lo ole atua ia o se mesa famoni na ia ole
O le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga o whilua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu nganga ula ngonga ai se va nganga ula ngonga ai le nganga pa ia le tu ia a walo fasingo manga fo ima le o mai ma le whanga inga le tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo ma nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Klopo TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia ke te to ne mo finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa lava and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Saraelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matulau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whaien mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whaifoi le viinga, ma whaipesenga, ma whaile tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le lei lea. Lea ua saunia le Global Kingdom TV. Ia le wawa noa. Ia e whai malanga atuai. O no le swafo Yesu. Amen. Talo falava.
o lo wingoa o e seta wa suanga faumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la au toto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia talofa antu le fiafi 𝚗𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 le 𝚘𝚒𝚞𝚗𝚒𝚑𝚝 fanga i Palauli ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu male se lua su valu ia sa ia sa no malanga tua i sola elu sa mo la tunu pele o te faftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi
po e talo fo ile atua mo se taimi i o le mi le lea lua fe lua lima lo whapelana i e wha moe moe le tātou malanga ia whai te whia malanga mai lo a inga pe a i se wanoa o te whia i e se langona sa ruitawina ino tangata ino tū mo vai le maunga o olive i olo i aile pe whetanga le tua le malili le whio wha lua mai o Yesu Keriso i le lalolangi nei mai o le a whio mai o ia ma tū vai o na au le maunga o olive e wha whia ngai ma le maru malu fo i lea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na te tupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leilea tātou te malanga atua ai. Ia, Israelu, awane ingalo ia te oe whamnianga le atua. Ia, o lo ta tia i o ta lima. Ia, o ta ua la volo ia i fuafuanga whafso tai. Purenga le tātou Global Kingdom TV. Ia, mapuki e loso o vanoa. Awane ingalo o se fia nga telefo ilo nei tangata. Ona ele tasi se site o lofa pena ona tala no matus pa ia tau sanga malava e loi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua leva enga o le man life fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai no mai Yesu to sanga ia fungia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei taimi se o atu fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Pulavinaqa and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗵𝗚𝗠𝗘𝗥, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, waupa anga kato Global TV 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 ia ole o sia Paulo 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚝 pali'i le ngoa ia ole lua fesulfana o malanga Israelu ia e se tāua so o le atua ia o se mesa famanina ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le maunga o whilua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se resi tu ngang o langonga ai se va ngang o langonga le ngang pa ia le tu ia e awalo fasingo manga fo ima ile o mai male ka ngai ngale tu ngang luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai ma na ia fo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia te te ne mo finis fa malanga ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 and Shalom. My name is 𝗚𝗔𝗓𝗎𝗓𝗔𝗚𝗠 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it.
And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the word, when you read the word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese foli faitau le afia o ngā le atua. Ia ese foli vainga ina ualu ma vai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whaien mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚥 Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu i ai, o le a e iloa ai, pei ona o wo i ai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.